za dijabetes i Kindi. Imam 3000 registrovanih dijabetičara u Disandveru sa porastom broja, stalnim porastom, i to nije ukupan broj, mnogi su se lečili u reonskim ambulantama, znači samo za grad Kikindu, to je oko 70.000 stanovnika u selima. To je dispanser dom zdravlja. I u Kravnica koja je stomatolog je donela odluku, oko 3 dana ja sam dobila naređenje da počnem da radim opštu praksu, ja sam specijalista opšte medicine, i da radim opštu praksu, da pustim dijabetičare da se raziđu po ambulantama po gradu, kako mogu drugi lekari da rade, tako svi mogu da rade dijabetes. Ja nisam poslušala sve to, nego sam samo inicijativno zadržala, još uvek traje podeljenje kartona tamo ovamo, zadržala one koji imaju inzulin, vezala za sebe, za tu ambulantu, da radim kao izabrani lekar. To je verovatno problem mnogih lekara, a ovde pričamo o unapređenju rada savjetovališta i tako dalje. Znači, grad koji ima 70.000 stanovnika, 3.000 registrovanih i mnogo veći, sigurno još broj, ja sam sama do sada bila u tom savjetovalištu, više ne postoji savjetovališta. Uzredite naravno da ću preuzeti nešto što mi nije dužnost, zato što, dakle, ovaj skup ne bi trebalo se pretvori u, na neki način, jednu tribinu o funkcionisanju zdravstvenog sistema. Također, Republička stručna komisija nije organ koji treba da u prvoj liniji reaguje na dešavanja u konkretne dešavanja. Ja ću ipak reći da, koliko mi tumačimo sve ono što se dešavalo, postoji pismo Ministarstva zdravlja, upućeno svim direktorima domova zdravlja, u kome se objašnjava način transformacije upravo savjetovališta za dijabetes. Stav Ministarstva zdravlja je da savjetovališta za dijabetes sa svim svojim registrima, svom dosadašnjem opremom, mogu opstati kao fizički deo preventivnih centara, također mogu opstati kao organizovana struktura tamo gde preventivni centri ne postoje, i pri čemu će ta savjetovališta za dijabetes imati svoju prvenstveno preventivno-edukativnu ulogu, ali će ih voditi isti oni lekari koji su do sada vodili savjetovalište za dijabetes u delu svog rada koji predstavljaju u zakonsku obavezu koji posvećuju prevenciju, a to je oko 30%, čime oni mogu biti ujedno koordinatori trebalo bi da budu prema preporuci Ministarstva zdravlja, koordinatori oko kojih se okuplja lečenje pacijenata sa dijabetesom cijeloga doma zdravlja. Što će reći da će i ono što se najčešće u praksi to dešava, to je da praktično su lekari savjetovališta postali izabrani lekari dijabetičara. Na taj način se savjetovališta za dijabetes mogu opstati i treba da opstanu i treba da iskoristimo tu mogućnost da se transformišu u s jedne strane edukativno-preventivne delove, ali te edukativno-preventivne delovi imaju funkciju prevencije komplikacija dijabetesa, odnosno takozvani godišnji kontrola. Prema tome, tačno je da ne možete propisivati terapiju za dijabetičaru savjetovališta. Tačno je da ne možete direktno svakoga pojedinačnog pacijenta obavljati osnovnu ulogu lekara izabranog sada, odnosno ranije lekara opšte prakse u savjetovalištima. Ali je tačno isto tako da ni do sada jedan značajan broj dijabetičara nije obavezno prolazio u savjetovalištima. Znači i do sada je on bio u funkciji lekara opšte medicine. Međutim, ovo sada daje mogućnost da savjetovališta ostanu kao struktura koja će voditi računa o svim dijabetičarima u jednom domu zdravlja, gde ćete sačuvati svoj registar i sačuvati veliki deo one funkcije koje danas obavljaju. Zašto nije, ja ne bih hteo da sada uzimam u ulogu nekoga ko brani zdravstveni sistem, ali je činjenica da je novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti se država Srbija opredelila. Nema specijalizovanu zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou ni za jednu oblast medicine, izuzev ginekologiju, pedijatriju i medicinu rada. Nema ni jedne druge specijalnosti u domu zdravlja, prema tome
Nažalost, sljedeći stav ili na treću zavisi od stava, tim putem ni za jedno specijalističko savjetovalište nema mjesta zbog opredjeljenja države Srbije i zdravstvenog sistema, ne zato što neko ima nešto protiv dijabetesa ili slično, na nivou primarne zaštite. Međutim, ono što mi možemo sačuvati i ono čime se vjerovatno krenuti kolege kardiolozi i svi ostali, mi možemo sačuvati specijalizovane jedinice koje će ostati na nivou domova zdravlja, koje će voditi računa o dijabetičarima, s tim što će to u suštini biti isti ljudi koji će s jedne strane lečiti dijabetičar u vakcinaciji, a za 30% svog radnog vremena voditi računa o savjetovalištima koji će u toj funkciji ostati, dok je ovakav sistem zdravstvene zaštite. Eto, to je na neki način pokušaj da vam objasnim naravno, isto tako bi razgovorio da se obratite svojim direktorima domova zdravlja i jer oni su to pismo dobili su u drugoj polovini avgusta ove godine. Kao stav Ministarstva zdravlja u kojim omogućava opstanak savjetovališta za dijabetes. Ja ne znam kad će se to desiti da se ta kartoteka više ne raznosi. Znači mi imamo jednu veliku seosko područje i da to se radi do tih kartona, samo se desilo da kompletno 10.000 kartona, sad smo da imaju još samo 2.000, u kojima se pratila i mikroalbuminurija i kojima se pratila i glikodirani hemoglobin i sve ono što se nas piluše. Ja ne znam u tom smislu da, kako da formulišem tu priču, da ne bude kao poziv na pobunu. Ali u suštini, naravno, u sprovođenju raznih dokumenata morate, ja vam savjetujem da pokažete jednu određenu samo inicijativu. U vašim domovima zdravlja se nalazi pismo sa stavljama Ministarstva zdravlja. Direktori domova zdravlja su na to pismo upućeni. Pitanje sprovođenja u lokalnoj sredini naravno je pitanje lokalne organizacije i domova zdravlja i jedna Republička stručna komisija ne može nikome da nametne ono što oni će reći, ali ono što kako će odnositi svoj dom zdravlja i vodu. Ali je činjenica da je stav, obavezujući stav Ministarstva zdravlja koji je izašao u drugoj polovini avgusta ovakav kao što sam rekao. Mogu je samo nešto da pitam ovo je to pismo. Da li možemo mi dati jedno umnoženo pismo da damo ljudima da mogu jednostavnije i lakše da se sa svojim direktorima sastaviti i razgovarati? Nemojte dozvoliti da na kartoni odu iz vaših savjeta pre nego što izvučete nekoliko bitnih podataka sa kojima ćete ići kod direktora i mora nama da ostavite. Prvo, koliko imate ukupno mora, koliko na insulin, izvučite, to smo vas ranije moje komplikacije. Za svega 3 par, a imate do 14. novembra. Do tog trenutka da imamo izvučene podatke i ja mislim da će to biti argumenti u našoj borbi da neka forma, kao što je ovdje predviđeno, ostane u okviru centara, preventivnih centara u borbi protiv kroničnih bolesti. Ja nisam sigurna da vam rekla, pravi savjet da ja bi ovo